tumwesiga tuwanguzenga tumugemye buli kyale no yasobola asobola oyo baba waife n'omunyweza ali mulala alina obuyinza n'omunyweza tumwesiga tuwanguzenga n'omunyweza abasiraamu sola tudinyweze n'omunyweza abakirisitu okujjangayo okusaba Katonda mulungi banange ki Katonda mulungi wona Katonda aenda kuba Katonda nakola ki nabaga amaani soda ali ate owulira otamule soda yemera namera ku soda ono era ng'obulwadde buno bwakangema gaakabita emyaka 10 nga tuna ku soda ayo ikumutoolaga ate nsandikire kunenda nanywa mpola ndakuvanga kwale mpola ndakunwa nkola ya kulumya beti kulumya ate kulumya amatano gene nago Katonda na guide okay n'emikisa gendi kubaga Katonda abakubembere Katonda n'emikisa egyo Katonda gituukirire okay ebyo binofu bisatu biga Katamu ojja kulya byona olw'amairu n'eriira meyane ojalya binofu 10 ndibona ebinofu byoli kusala bingi ate olisalaga anti mpega ndakutoola kweyooko kyakuntole kuneyo okufumba ate olisalaga figa nene mbe eno neyo okufumba era bino biwoire ebuti eyo ojja kugirya yakuta ku muliro eyo ndakulya lwaleero bamwe bali kutugobera mbona mbozi daife ku YouTube kitusamu amaani tusaba abayaka baka subscribe nga to go ahead and subscribe ekiriwo twize wano mu kibuga eky'Iganga okushopinga ku bintu eby'omukaire twabalaga omukyalo oyo omukaire wena waningi atambula nga yekulula atambula nga yavula obuli yewandiko byenti atambula nga ente waire ena kwisatu inume twamutwaira ku obuyambi aye eriyo bamuzakisa babona ngo obuyambi bwe twamutwaira bwali butono nga we mwabona era nga abatwereyo kwa kasente tuongera okumutwaira ku bintu ebindi era mwidukira bulungi nti omukaire yakoba nti ayo yokulya ku nyama nti amaze emyaka egisoba ebiri nga talya ku nyama era yakoba ati ayenda okulya ku nyama ayenda okulya soda n'emigati so tuyize gano okumushopingira era okwongera ku ebyo twagula ku mulundi go tuli kumugulira ku omukyere ekironga 10 tudda kumugulira ku enyama kuba tetwategeera awomero yambuzo bayanta era tudda mugulira ku enyama emigati soda ne ku mulundi guno tujja kumuwa ku nesente enkalu edokumuyamba yamba ko oboli akugula kuidagala kuba yatukoba ati ngo tunamuwemera tutumufunayo kasente kakugula idagala oboli awo tunabanga obuyambi tulikola butono so embera neyo tulugezageza ko kushopinga male tujje owomukyalo ono mu bitundu byena waningi bambi ndi Yolisigira Yazid abefuriza kasente bambi nimu wa abantu bano betubalaga bambi tubayisamu ekitiba era saba Katonda abagabirire ayongera okubagazikiza mali daimwe riziki bya bya mwenda bambi Katonda ibawe ndi Yolisigira Yazid ndi wabusede mu bikado mukaye tuyize gano tulese kukaye buyambi tulese akabamba tubakuleta akabamba twalita n'omutyere mwebalire ikala mwebale nimwe bababa nimwe bamama nimwe badada bange nimwe basonga bange mukaire
tulesa akabamba twaleta n'akatyere mwebale ino mwebalire irala nkobye bale baba kano kenafaano ng'oli kulira otyo nakuba nti omukaina yenze kabamba n'akatyere aje tunoonye era akaleeta tukaleeta kalibu munda tuida kuwayira gano mwebale ino mwebalire yo takavera kaifana tutyame kuwanma kale baba mwebale basaza bange mwebale baba mwebale kale omukaire twava wano nga tukuleetere ku akawunga seeta wano deni microphone ye tugere bulungi twava wano nga tukuleetere ku akawunga wabula walira wakuba oti olwira okulya kukatyere olwira okulya akabamba so wetwayirayo biwayogera waliyo banaife abatuyambayambako okuwa abantu obuyambi babona emboozi yo bakati bana omukaire okulya timpa omukaire okulya eidodo ni mutere kubaga bakuba oti olwisi omaze emyaka egisoba n'ebiri so twayire twaje twataliko okunonya ku sente eyo banaife bamazira kisa abatuyambayamba kuko so twafunayo ku ebintu byetukuleetaire era nga woli kubibona mwebale ndikubona baba ndikubona tiero ko te mwana yalese ndikubona mwebale kubyagala mutyere ndenako banti ebintu ebyo mugyamunde be muzira tyenda nakutuvuka libadazizo okukola okupakasa toyikwenda bufukikeku tyenda so tulesa omutyere guno lirukira 10 mutyere guno lirukira 10 asupaka yiso muzira waire ibale tidi obo ojja kugulya otya tidi gujja kukutwala kutya kuba olide twakuwe n'akawunga kira 10 guno gujja kubeesawo kumala ibanga ki guno gwida kumbeesawo olibona ndikubona ululululu mwebale banange kino kinene kyentabonanga kuno omugati ndyakuluna kulukulunga bwe nakukobera era nendeza nandeeteraku butisaa ino tukwagene ng'oli mu numba ekyomusana baye kujja kulya ki era akawunga kamwandeetera nakabiri ninako ekindi kawunga kankugemereku ate biri byetwaleetera ku biringanya era nva kusalasala kenja kumaliza ntolanga ku kalala ebyo bitimpa nabireka tulesa ogusoda madyaba nenda ojja kusibulaku katono ojja kunwanga kumpolampola era kambone takuba ati osobola okulola munda bakati abalise soda kanweku nti nsobola kano kati lyotegerenga mulungi nsobola okuvaana bakati abalise soda babaye n'ebigendera byaibwe ebindi omutyere mwamudeetera akawunga era kendyaku mbe ndikwenda kunwaku otegerenga soda mba muli bange osobola okuba munda olwira okutaamu ku ebintu bino ebya gaasi osobola okutaamu byakubisawo byebakati abavubuka abo babaye n'ebigendera byaibwe ezira naire ezira mwebale ino mwebalire irala baba n'omugati nenze kulyako tegerenga mulamu tyenda mugati guno mulamu tyenda munda mukulume bakuba ati omuvubuka eya idagale neyamuleeteire omukaire ebi ndi mulokole tidi kwemoda n'ebyo kambone eno nyama naire wow kino kinene banange katonda ababeesewo ndikubona mwebale kupakasa mwebale ino mwebalire irala era mwebalire irala nti kusobola nakwebaza okugema akanyamako sibako watukobagana oti olira okulya ku nyama paka kyetuli kujja okwenda tutudde ojja kukikola otya ayi tuli kwenda tuve gano
ng'otandise okutogosa enyama eyo tugibone kuku twende olye ku nyama eyo nga tuli kubona kuba obaire ng'oyenda ino enyama oli kujja kutogosa ofumbira era oba ofumbira muno nsobola okukaduka ojja kulya nze enenumba ndakufangirekewo lwakiti nefumbira omwo so ofumbira mu numba so olunavuga noti oli kujja kusalasala tubone ng'osasala ennyama yeeyo ogiteeku twala tuvugano nga tuyidye ennyama yaife nga togisuulira embwa ng'okaliire banange imwe oba mwandagana ndi kunoga bitimpa aye ebitimba timwandagana nabyo kale ezira kusuula nige mujja mundeka n'enfumba byange era nsiimire irala ino mwebale kupakasa Katonda abayambe tulesa sukaali kino kinene tulesa sukaali wow okobyo watukuba noti olw'okunwa ku kacyayi so akasukaali ako inde kaida kuyamba mwezira era azira me mubona era nkali kunywaku me nina yenywaku nze mala myezi na myezi. Okay, muli kuwawa media ndi Yolisigira Yazid website mu bikado mwebale kubaako nga mutugobera tuletere dade ebintu era tusaba bambi abatuyamba niba contributinga niba tuwe ebintu bino bambi Katonda abayikizeewo ayongera okubagabirira abawe ekisinga ku oboolyawo kiba kibino okuba n'emamba eyo wali eyindi wagabira embwa ayengeri abantu baino abegomba okulya ku nyama bambi ayenga tebasobola so bambi koina kukona muyambenga kuku abantu nga bano muyambe ku abantu nga bano dada yazaala abaana be bali banjaya abandi bajja mu itaka abasigalawo kwa batono bawaba azabuyambe wabona so aba wano nga azabuyambe so ensonga yatugaba ku kyovo bona tuvwayo twamuyamba gano majani tukuletere sabuni mama kine kigwenge ndozemu tobona mbaire era ngubye walowooza ko nayolezaamu ng'ozira wamala gakooti ndeeta amaadi ndolezemu ntyo ku bantu buli lwotwidda ntukwagana mu lugoye lulala olwo engoye ninalo ndyotimbwa nti embwa tekyusa lwotwidda oba mu lugoye lulala olwo nti nakukobera nti nzira oyo za saawa ki bwire bwajja okukyanga lukaze nakiidawo n'emirundi guno gwakusaye buli wedda nkwagana mu lugoye olwo nze nkuba mazima ndi mulokole ndikukobera mazima kano me ntambula mwidukulu ne yansula akagoye kano mutuleke mubambi ndava omuyogere ebyo imwe mutuleke yo kubana mutuleke yosa okay so bambi dada bambi banaife banga oliyo ku n'ekigomasi kyona kyona oba oliawo ekigomasi oba gomasi enungi osobola okutuyambako okuwagituwa oba oliawo yona twagimuleetera dada waife nakaidawa n'emirundi 3 aye buli wendida mwagana mu lugoye luno nakukobera nti tuli kusinaku nonsinaku kayinkole ntyayi lwelu nansina natoolaga ani ananamba okumpa n'okusaba ogira muno ninigali yena kulaga ono omukazi yena alina oguteeteeyi guti ogwo gwanvwazaakuuku najja nagwo so mwebale kino kirene so omukaire eki nkubye lungu kwebaza amasana amangi tegali kungana nakuweera omukaire watukobera oti oba n'enzikiiza era twaliga nga tooki yawaamu amanda n'emiso tagendeddaku so twava wano ngaotukoota emiso gikulumba obwire Katonda yayamba buyambe wabayo pulaani nga tukunonya ku buyambi tubona oba tusobole okubufuna tufuneyo kasola bakata waigulu eyo eri yali atusuubiza nti asobola okutuyamba okukasula aye akubye embere kali kutera eriyo muzakise yakuba ati dada nsobola okumugwira ku kasola yata waigulu kunumba aye nga tumulindiriranga tokobe tutumutwaire bintu ebyo bintu bino aye na yasigala nga ali munzikiza
twakati yali katumufunire nga yokwe kitala so tukulete kitala kino mwebale no mwebale mukama abakubembe mukama abage emigisa mukole emirimu mutu okutuusa bwe tulifanga mulikolanga emirimu era mutwidandaba amina dada kitala kino kyasola kakolesa otamukasana oda kuunanga kuncho una kuncho wakani koti kano ni kasola kano akantu kano inuma kano ni kasola una kuncho wa chani obata kitola era ntimeze ntali mangu kuyonda kubaka ko obwire oliba nakabesa kano otyo koniga katuko obwire nga aha mwebale olibona era oniga wene wano woniga kano mugo kubiri kachusa kyaja kira irala mwebale no wendo okutola kwera ine pesa irala eryo oniga ngabo ni got dino lyene lino aniga mu kutubone gema akantu akubutika kutikange kageme gema akantu kona kona niga mu kutubone niga muko niga in always no ntengeta butenge niga wotoire kuniga yongera wotoire kuinene yongera ogundi niga otola ku waniga yonge tole ku nige wachuso lutambi maze obwega koloti kano kawagati na kalira ko ngoli bana wano kyaba kine naino bane watula ira mutulubone tie nenda mfu ano ngoidi era niga na mani niga bakola bati dada gema bulungi timasano masano niga nigolingi nga kubone ya kichuse entambi niga kichuse niga oti yongera niga tubone otola ku omukono okoloti idada dada okoloti olibona koloti olibona watolako kai wako olibona niganga wodo atiri kwenda bakwegese nenda mfano nga mweno idio cheterako niga buni otoleka lipakale ngotolako kaita kali paka ngotolako olibona yongero kuniga okyusa otambi linga yobone nga bikokyusa ngotolako olwala oluniga ngotolako olibona awo ngali yakaino so kivumbi kibaireko osobola okuta wayakiza omuliro mutono obanga kasana kabere kulungi watako kukire kinene toyonona muliro gwo yongera okuniga tubone nenda mfano ngo idio kakolesa kiwumu kyakube kyabwire iwotako iwe mwena kaito obona obo mazo okolesa ebintu byawo olikuja kulambala ngotola ku kasolako niga ngotolako yongera okuniga kire kinene ngotolako tolibona kire okibwine ndezempega so kino bambi dala tumufunire yo kunikano nga tulindira ngeri abatusubiza kasola atute kunumba ye message musumbu wobwire abaira azira ali munzikiza azaitala lyona yona abaira kwesa kitoja ekyawa mwamanda so nga tulindira nga abatusubiza nti basobola okutwaye kasola kona bambi mugulire ku kino kitala akolesenga kwoko kitala kino kya sola kikolesa sola at the same time kibanga kikujanga kikuwa mwamani wasobola okukikyajinga dada kana olibona akantu kano kentaire ko kano kapini kano kyajinga webanga sola enafu iwe ngate kale tamuliro bulungi okola akantu kano wajja bakukyajingira batamuna nkani kano kakyajinga kata ITD eno kai kabaka mu computer ne TD ka charger oba charger yona idafuna charger yona charger yona esobola okola charginga olire ai kanu osobola kano ndeka gema ayo making sure nti kaito mala kwa kizango otola ku woleka ku obule ko muliro gwako sendi kaindeka ku kakakole aito abantu kuono na kintu kyo kai kuono na mpani yempa apane bakizanisa ni moti muida na ile so kino kiro nebyo newe so eriyo chini be
eri ekindi kyotwendako ezira kindi kyotwendako nenze kwa akasente akamakerenda ye ndi kubasaasira. Okay, mumpere yo cameraman wange akatele mulete yo kwa akatele cameraman wange mumpere mu kwa kafomu bambya wamenawo. So guno mutiyere guno akasente nino okufaga nonga nkuwera akasente akamakerenda. Bale ne bayira. Oyenda yakasente ngaka imeka. Nze mbaba. Nkuwera omukisa saba. Bino sababu sabe. Tosaba nti lero nkobera ko yenda akasente kaimeka kembe enkuwa yo kwa kokobye. Iwo manoti kano kakolaki? Ayiti kukabo tikusaba nani? Iwe nkobera akuko tikano wompa ko katika ida ku namba yamba kumakerenda tuwe ko kifananyi. Mababa. Mbandi kubakalubya. Ebintu bye muri konkolera. Guno mutiyere uri kujja kugulya ko na kuimeka. Mutiyere. Bwedi mulala. Tola ku munwa mbone. Bwendi mulala. Penso ogulya mu ko mwezi. Guno jya gulya mu mwezi. Ngoli kulyanga mutiyere nakawunga birabye na mwezi kuba mwezi watukoye. Akawunga watukoye mwezi bana kitundu. Tulesa no mutiyere. Era waba mwezi bana kitundu bina bigwayirewo. Be. Ndi mala wo mwezi gwaki gwa musanvu. Guno gwa kutano nti. Okay. Wida gwa mukaga. Ogwo musanvu gwendi malira. Okay. Kale. Lero mitwalo 5. Katonda mulungi. Banange. Ki? Katonda mulungi. Wona Katonda enda kuba Katonda nakola ki? Nabaga amani. Kino kinene. Kino kinene tikibonanga. Sente dino ndija kuyamba ko kuidagala n'obuyambi waka wano kube nemmere waawo. Ifa kisobola obuteyira ko kubona twejjira twajja wandi oba mukatonda yatukowoola. Okodi mwangu aye kutamana nti abakowoola. So olibona sente dino ntyo dona olidibona gyo mitwalo 5 jako kuyambako. Soko bali mu kumali. Balamu tubone. Balamu. Mulala. 2, 3, 4, 5. Mwe bali. Nkoze ku mali bukampa na mwama ino. Ndi awo ndi. Mwe bali ilala. Mwe bali Katonda kuba kubembeza mitima baba. So dada buti webaze twena tutuba twenka eriyo bana ifa bamazakisa abakwaya tuyambe ku muntu oyo olibona bali mukakamera ako olibona akantu ayo mwami oyo kali kolesako eyo kamera egama bifanani abantu ali mu bali kutubona ngo toli kubabona abatu obuyambi so bebaze mwebale ino mwebalira kangemereko mwebale ino mwebalira ilala mwekaza mwebale ni Katonda yebale kuba mitima yebalire ilala nze ndi gano kasukali mbene gomba ona ko olukulu omuntu ajafumbi meya akatuwe ku kale akabamba nkabona ku lwa Desemba ate mulirano wange nakati bana mutwaire ku akakazi kale me nali ako ebya sukali nabyerabira ebyo mugati ndi kulota buloto bana abantu okulya ndageza bugeze soda mwebale ino byona bye munkolera ensiimi eri Katonda. Yanga seta yokoti male abaidukulu bali kukumamba detalyanya bali kwenda bino mwebalire ilala mwebale ino bye mukoze oza kukemba kona kakwebaza kuwayemba mu kubembere mu kwakemba kokwe akaisano agenti ndiko byente ndi waisanu ino ndi waisanu mwebale eisano wabana ensanuka ng'omwami ali wange obona nsanuka akamere kange obona nsanuka byona byange obona eisano obona nsanuka ngantene katyere nganfunye kabamba nganfunye kagati mwebalera nebaziza ino
nebaziza mulina lya Katonda mwebale kuwa bano mutima Katonda webale kubalongoosa mwoyo kuba mitima webale ino webalire lala abonanga ticyangu era bakole batuukiriza amazima webale ino webalire Katonda abakuume abaerekera abatuuse bulungi mwebale ino mwebalire lala mwekaza nsiimye nze timuga mutitimye nsiimye eino ni Katonda idinga nsiimye nsi era bwe mumbona muti nalugoye ni luno n'omwana ono byandagaana mwera ni bino mulekairo muzindalo iwe tukobere embera yoli mulero amasano gene nago manene baga no bulungi kubano inga malo tukobere era muri kubona bwendi kuseka n'amalibu ndi kusanuka ino muri nalya mwebalire ilala mwekazera nsimye nsimire ilala ino ti kusima ye nsimire ilala ino mwebalire ilala mwekaza era nkakasa nti n'ebiriyo byona mulireeta Katonda alibaga mwakubembeza muti tuje tulute ku kale aye mwebale nsimira ala mazima ga Katonda atasima muki mwebale simire yala ino mwebalire ilala dada simi nga nsimye tiri kusobola nakwebaza ndi kutengeta nabutengete n'ebintu bine nabona nakandiba na Katonda mulungi Katonda talimba okuwa abaana bano omutima oguli guti nibama naze ndi awo ntyo. Okay, so bintu bino wazacho tubanda buli kintu kikoze mukikoze meni galiwo nambaire nkubandi kameramani fubuzi kintu tukikoze fezera mukere kya tubanda ezira kemba banda mulina lya Katonda kako bantu nga muli balungi ifwe ateri abayamba abataki aye obere uliranga buliro oti mpuliranga buli ateri abayamba ba masikini lwakiwo baawo nti yenze ndi abayamba baki mama ate bitukuwaire bitono kuba abantu baife balenga bali mu mbera yabwavu wantu ansaine kukuletera kasawo ka mutyere kona munambye bana mwebalire ilala mwekaza nsimye ino mwebalire ilala baba mwekaza nsimye nsimire ilala mwebale kupakasa mwebale ino mwebalire ilala kale ayi dada tukusaba sabe nti kakasente kateke bulungi batakumena numba ne bakatola akasente kuba tulibone numba mulyango gwa kituli be kukata kuno ntendukana ku munkende ndibone numba mulyango gwa kituli be bano bazira bayaye ino so kwa ngabe bazira nga baidio zacho inacho muntu asoka kuida yamena nga enda ali kutosi be so chetu kujja ekisigere kusaba sola atusaba na ifa batusubiza ka sola pano bambe tuyambe dada ali mu mbeera mbi enumba yetaka kusola pano kano katuguze jasi ka kumugemera ku kubugemerere kano ka kumugemera ku bugemerere ayakizenga kuku ayibambe tumuyambe tukasola pano kunumba waigulu atumuterenga yoku kata situkenga kabiri aide kutamukasana aire yo munda ayinga all in all bambi tubebaza abasobaire okutola Katonda kwa kona abantu abatu obuyamba abantu bainda kuba mayina gaibwe kuba abantu abasinga ba dini baidinga oyamba omuntu tolaga nti oyambye era bakoba ati anze tondogerako ayinga tuliranga tulina ibanda bambi twandiyenzo okubasiima aye tubatuza kyakola ibambi mwebale ino nebaza kuku ani maina wange Zaina bambi Zaina atienda kukwogera kuina abantu baidatega Zaina lwaki Zaina ayinga Zaina atubeera waino buli tumulaga bizibu bino bambi ayamba ku bantu Katonda akwirizeewo era akugaziikize eriyo baganda baife Sophie Shaluwa
Aisha bano abandi bakola munsi da kuliya bakuba kyeya ebefuiriza oluyisa 5 omutwalo omuntu yakuweza ati gyo yamba abantu bambi Katonda abirizeyo n'ekintu ekindi kyeneewuunya abantu abasinga oluyisi ku channel yanga abasinga kwirukirira abantu mbona nga amaina gaba Aisha ba Sophie ba Shaluwa ba Zaina nebuuza lwaki so tusaba abantu abandi abamadini agandi bambi tuvoye tufuna omwoyo ogwo tuyamba abantu bano nzira salawo sente dange enambiyala omuntu ali mu bwetaavu okusingako okudita mu musigiti wade wabaseeka nga toyidiseeka ali kujja kugula nyama atwale kaka oba ajaddiwa abantu wade oba mubuulize nga toyidi omubuulizi sente domuwere dosula mu kaibo ali kujja kuyamba kituufu abantu ababoomu bakateyamba oba yenda kwefaako nga so tuyambenga kuko abantu bano bambi kyembasaba tuyambenga kuko abantu bano aye ng'embeera neeryo webayo buyambe babona eri dada n'abantu abandi betuyamba bambi mujjo maiso n'okutuyamba so omukaire ife tulikwenda kufaana ngo oli kutandisa okutagaadya ivu eryo era nja kukola otandika okutagaadya ivu eryo so aye nga sooka olye ku mugaati male tienda nenda olyeku nga ndi wano tubone guno tienda akawunga nalyaku eseno bajono na dada munange nsiki ezira ndiyekuno esimira nga walyako guwoma tiguwoma owange kunaza bunaze mukana mwerabiraira myaka na myaka tolyaku obambaga ndiko banti kabi bino eri ebifaanana biti nti Katonda mugabi ono sabuni ajja kutwasa ibanga ki sabuni wedi sabuni abere yani na bei mu Uganda but sabuni sabuni ono mpinzo okola ki okwenda okulyemba gati nkayoleza kubane nalugwerera ojja kolotya tibulirawo ojja ali embaga nkankayolezako Christmas ojja kutuka mu Christmas ng'okayeza ndikagoye kano kene nakokonga nenda nakoba mazima ilio tili balyante ojobe kuna ibiri me wamala sabuni choka uwo bitango ya tibabuuza bakawa ati abiseku wano getu abiseku wano kaita bana lugoye ole musa mukaze yabagana nampo oguteteyi ateye aikune nabye bintu kale bambuza ati akuba ati neke kiona kiki atenga ati kikoba kitali kyange kuba nti kino ne yazikwa bwe yazikwe era bwe nako bano omusumba okay banange owulira wakyolya ndikuwulira ewa wiro okutwa goya leso no ebyo kudaga bidagezira bismillah naire mwamu kumpola awo mwamuku oise kunteri mwamuku kirove kutuganwamuku soda uwo wange soda uwo wange baba soda ali ati owulira otya mule soda yemera namera ku soda ono era ng'obulwadde buno bwakangema gaakabita emyaka 10 nga tuna ku soda ayo ikumutoolaga ate nsandikire kunenda nanywa mpolampola ndakuvuanga kwale mpolampola ndakunwa nkola ya kulumya beti kulumya ati kulumya amatano gene nago Katonda nagaidi okay n'emikisa gendi kubaga Katonda abakubembere Katonda emikisa egyo Katonda gituukirire era genda kutuukirira twatwire ku kwana okubona nga twena twevugako ngaze nankoba nti muli nti nabo
tima muntu kwa muti efe twava ku wano. Okay. So nga hali kusibula dada jamu nombo sale nyama yo oteeko otagadyeko tubone tutegere tie kiwolo kyaife mutawayo enama yange kuba nze ndi mulala nda kusalanga ku katono akandi netalikireku otinja kusala yonona kubukaya buno kukatanga ku katono tojja kufuma buluni mulala ojja kutulanga kubukutule ndakuta ku muliro kuluma bukambe kuntolenga katono bwenta mukasefulya katono bwenta mukasefulya teyo noneke na ku muliro buti awo kisobola buti kisobola okugira mu ibanga kyeyo obanga oli okoze enkalire wasala mu katono eyo ndagirya mwena ku 3 kuba amairu ganda kwokya kuko obwokenderere ndiyeku nga bwenduire ojja kwokya ku enderere nteeko obuno nkobe nti banange Katonda mulungi nenze kibumba intire nti osobola nga tokirya nenze ko kulonekeza kabumba byona ndya kutola ku kibonge kyentalya na mutwe aye mwevale nsimye banange nsimye okay nsimye ne Katonda yena aidi mundanga nsimye baba wange nazala nalibi abasada bange mwe nabali bona bwentai kubona mwe bali kunkolera bintu bona nsimye ino era nsimye era nenda mwongere emigisa ge yongere n'olugoye luno mwikuna kalala kanera ndi kuwemba bwembe kona Katonda akubembere ndi okuba oti mundetera akagoye kanonsubira ndi kayinzo ku December okutuuka nga nsiba bwa mukifuba akagoye twalira mu nyumba soka dada soko twale ebintu byo munumba mali soko twale ebintu byo munumba mali kirala jo muleta aenda ifako lidega na jo muletere maifalie ali kujua sala salira awo tubone kali tuli kuwa media aba kali ku subscribe please subscribe don't just stop at watching but we request that you subscribe, like and share our videos. Era tulikwenda tuvuga no wadada nga tulikubona nga atandise okulya ku nyama atandise okufumba enyama kuba twalira yalira ati amaze ibanga dada abera amaze ibanga esobe emyaka 2 nga talya ku nyama. Dada ozaka kantu kabakuli kotamu ndi kutanga muno otambuse piki buti ano bakuli ndibone numbeza mu bakuli gama male omufono yetwakola naye nimala okulemala nina akapakuli kalala naye nesowani endala beerabira n'okusala emamba. Dada weerabira okusala enyama? Ndi kugisalira baba. Ndi gisaliraga. Sala kuyoli kujja okulya. Ewulire? Aye. Oli kujja okulya. Nja kwokya kubokya. Ojja kulya ndo kyeti nfumbe? Nfumbe nda kwekota. Okay. Binofu bisatu biga katamu ojja kulya bena byona olwa mairu nerira meyane ojja binofu 10 sala teje ndibona ebinofu byoli kusala bingi ati oli sala anti mpega nda kutola kwe yoko kya kuntole kuneyo okufumba ati oli sala gafiga nene mbe eno neyo okufumba era bino biwoire buti eyo ojja kugirya yakuta ku muliro yakuta ku muliro ndakulya lwaleero kayo olwaido ndiye kwa kandi dozi ndiye kwa kandi bana alya mona kuina mwebalire dala mwebale ino mwebale. Okay, bana bino ne bintu bya dada
era negama yanweramu. So mubona lwaki twaka nti abantu bano benda okubayamba. Dada aye ate erimu ebituli oba agita ekyo nempya bulimbi enerimu akawunga ngera nalekawo oku enerimu akawunga eno amadi neriwa eno yene naye mbaire kuvuka mu wabawo neno Doni bakuli. Ndizenka munomba. Doni bakuli dada. Kuke enta kwemere ngam munobo. Muno mona akiza. Gama mbona kubafu eno. Dada tindi kubona. Oli kumbona. Dada oli kumbona. Mbe tiri kubona. Nze ndi kubona mwe bafu eri mwe bitulye ne gaba amadi eno. Mbe. So bambi dada embera neno yalimu asobola okumugemera embera were tugeziza kwayera mutuyambi tugezi tubone nga tuyamba obuli awo bulamu bwa dada buchuka chuka kuko bali twidukiramu bino katonda mwena ali so ai baba numbe ine bituli waigulu ebyo bituli bitona ndibona bituli kala munombe indi emisumali twagitola kutwayiza muno yaba yakatenduka moko emyaka ebiri yafwa katonda wange abana bafwa kale gadiranguloleza nako atoba kino aye nti amabuti amena ati ama obagacha niga nako kubona akuvani otigankubi obirekera katonda numbe yona yakawa igulu bituli bitona amadi etona amadi ibanange okay olwiji ibana no olwiji ekituli okay hey dada balage li chain ku kamera ndiri mu ganda wange li chain naberi nima ku kamera li chain aye oli kubona embera lona olwiji lwa dada li chain geme obona once ni wakati Mr jingira so yene embera olw'emyandu lirutia bana anyway tienda kujanga ino muna nkani hai dada alikambo kaye olwiji lw'emyandu nosinga kuba bubi so da tujye tubone ko olwiji no lw'emyandu lirutia ensete dalulia kyali kwogera okay bago olwiji so dada yenze kutulaga ku lwiji lwa miyandu n'olwo nti ensete dalwingiramu waigulu atetenkana butetenkanye so embera neyo omukaire yalimu ni wansoba nanga people nange musoga kati ngoka ali atokutambula kubona okwira kuwaya ai mama so eyo nembera dada tali bulungi muli kubona embera dada before to go lwaire tubabwaineko so mwebale kwa media olono lubero lugendo lwaifu tujja kweyongerayo bambi byetulese tubirese era tusaba mwongere okuyamba abantu tulini Tom ali kwenda buyambi n'abalaga omwami oyo omulema yena ayenda buyambi akali kufuna mbera ayenda yokwemere ne waka kumubesaawo mwabana n'omukaire ate mama yena mulwere wa pressure biki so tulikwenda kuno obuyambi bwa Tom oyo omulema ina balaga bambi tusaba nti era katonda gabage mutola ayongera okubagabira mutugo tujye tuyambe Tom ku kamera li chain yentambule naye li chain mukwano gwange mwembi ono ayi tukakola ku n'emirimu egindi mwembi era ayina YouTube channel eri ku li chain LEECHAIN li chain so okuja wa mugobera ku YouTube channel ayina embadde enungi edakabi oda kuja ku YouTube channel ye ya li chain oda kudibona nze nendo ino lwemba balweta gonawa lwange maino mubapiro lwemba lulungi gonawa omugumaza ko biki ene wetubidi mwida kujya mubone ndi Yolisigira Yazid owefa busede mu bikado